Kublai pi baro kini longi kubor bam tagasni. Kalet kawan deka kali ka pensuk bat yarab yau khun ban riu haki kam ki jam hen don kam ban penne ya ka jing khoj bat penne e kamariang banum jabo. Ka kali pen mit dem ka ka wei ka jing jabo ban na ka jing jabo tang ka wei kalat ka don kalong baro de ban pentri kam no deka boarding electric ban khun. Na kaliang ulat pathai kubor udan ban wanra ka kubor penne mariang lingba wei urang ba ka bri uhin trem ubalong unong seng kam la jong uba penne mariang. Umabha kupar syadam ubadon ni kejaka di kali beya deka boarding electric kabadan hamau blay madan rating shillong. Habayo banya kren bat umabha kupar syadam ublajer kerteng ye ka karkhana bu kali kum ka MS Shadap Automobiles bat upenya yo ye ka kali company Piago ne ka auto pick up bar ka auto rickshaw yathu uma syadam. Uma syadam yathu ka sarkar India lengba ka ministry jengka roads transport kaladan ka jingete bar ka company di bat penmi ban ailat igi pat ba kari ban pendon kamno daka kali bayat daka boarding electric. Wala ka sarkar jilla kala pencelur baru ki pat ba la de ban pendon kamno daka kali electric yathu uma syadam. Uma bahaku parsyadam udah engineer hakikam kali ubla depas ber ulah rating ber ki company penyat kali nyosnem ulawan ban sengkam la jongno ha usnem arajarsan da ka ba penyat yo ya ka kali auto pick up truck. Kulit cibuni firu ya the channel jongki lo kilawan channel cepo face jongi po showroom jongi te ngiring priang sing bahai pi te khnit ngam batai lengkot chphang ne ka electric three-wheeler vehicle yo ka company jongi ka diga Piaggio ka dry company parents company ka dana po Italy ta hapo India ngi dana po Pune ka factory ngi dana po Brahmati te company joni kila ya labun ki snem sedang ini ki jakali three-wheeler menshwa china petrol ki diesel dan re company na kapor kalab ba kat kumbayat ka pertheh baro gawai ba namanta ka mariang kumnong in pembahai ka mariang te anda ka diesel na i gat no ka jing jabo ka tadem petrol kumju te kila wan no ban penchina no da ka kali electric te ngaro ha ga ju kapor company ka introduce ka ni
te hapo not is ngade nombar ba ar ba shim dealership ya electric kawai den poten skia mengko ba ar ha shlong not is jungi te kai habi de ba kane kali nga shim nga lab ba nga sotu ba ka future bat ka jing kalawai jung khna ki khun khiti jung shakmat te tang kali electric hi nomar ba ngai i ga jing jobo ngim la ban len te habi de ba kane ngi shim ye kane kali ngi shim dealership ye kane wanra ane po me khalaya jungi I promote ika hagane gur kom gaba kadon hagaw angan patai pang model chua ngidan artli ke model kadai ka we ka posenja ka bakit igi beriu ka we ka bakit ya ka kimat ni ka kepigo habire bene posenja ngi promote bah po social nomor ngi I ba ka we ka number 1 hane po social jungi kat kami kisngi min chuang na kami khna ngi stuk nu gijing create ke shalom tanda ke pisngap anta kajing ship ka hapre sejar bat hadu ha like kor bala ne hada po laimer kala dang gijing per te kadeng ne boro de ne kata dem kali te mentala dangi penon kam ye kini elektrik ki bomdon kata dem ki bomdon kan no ka mobil mdon kam ke jabo kan mi te kan no kajing rap kajing mentoy ya kastit ke jongi kata kare nomor 1 ke nomor 2 haka cost maintenance nomor haka jing luksan haka bang pembiang ban bambhai kali kane pimdon kam mante mobil pimdon kam change de fumel filter dan ne petrol filter dan ne diesel filter dan air cleaner kane pin tu shot ika company yang rom kam mantep lain tang ke ker oil ke bapit tap apo ke ker differential ke bapin change hadin lipo hajar kilo tawan ya kata kamu hadin asnem sting te hawi dei bakane ka elektrik shot ika hakalai komno pin shot hakalai kalai mdei kalai bapin tan kerpang ikane kadi kalai ke bangi pinon kami hayi kani kalai ke pinon kami hayi ke bawan na pos how meter now meter pinchin extra nang tu na meter na po meter ke baya chaying la ka jong bat pinchna kerpang tang itahi switch di ban poi ban yo chat ikane hai ke ba pipak ka khnang bali de ka ba phile kumne pinyo ya ka full kan ono nak tinggal singin ono ka kajingdon kam jong ni 6% ka like ka bawan na pos kan chat akane kali 6% da ka balong da ka bale da ka pitan da ka jong ni wayar kumne tikane ka kali kan chat ka cimpor ban chat tang lai kan ta hakaban pendap ya ka full ka battery da ka ba pi chat lai kan ta kan yai ka range ni om kan ka jing yai jong ka kilometer agar kum ka wagaan company ka de cispa sausan tambangi selong kat kum ka jing stu ka jong ni kan yai cispa per kilometer ha ka cisin chat talaringi kenya ka jing bam jong ka lai kan poi kumba sabopra tangka haka cisin chat tengin bu lar kum no ru tang san foto kala ne wa dari bu bon cispa cisin talaringi compare ya ka ba penam kam da ka petrol bat da ka kali lai kat no ka jing mentoy ya ki brem kane shan mangawan na kalong ying hi ba ngia bu kali te ngala puleru ikane kalan kali ngapas tong berjereng te ngala treru kuma nyos na mergi breu hadin nang to ka prilat jong ble ngayo sedang ya kane ha hajar san te da kicing sedang i beret sya untuk porang isim sabilan ko hati fast tajira hadin ngato masih bila te gela mulai na galai tayar suki dan prilat ngiyok please ke sau tayar hadin nang topat ngicim sekat arseka ke Vespa Aprilia te hadin nang ne ngayu i pat ba kat kumujingnya yang kopor ba kecil kane harni ga jing climate misong no te ngilak de mencim no ske elektrik tentang kadang ngacim no ini setiap mencim elektrik wat ya ka skuti elektrik ru ngin secim by next year ngin salon ya kata ngacim tu ipi te awide kane tentang kadang ngon be ikawehi ba kum ki no chong hi ka parthe ila ke India hi na ngi stit jongi ila de banton hi sagi elektrik vehicle ta nin ya pai kin kuno pat pi pentelun ya kani ka jingtri jong pi ya kani ka company jong pi pi yo ekibrio na sabar jalan pi bu na kala la jong ngah ni bun ginong tre gide na ka po stil la jong hi 98% dan 99% sekali nong tre na stil la jong ngabon sini ngasim kena fresh ki bompat ju experience namar ba hanga hiam impossible ngam judan
always possible without try ngan ju ngej baka kano bomlo tengah si train ni kena la jong ngachi hikai ba la ke hidon ko bo susu tam don ubabi bro basta ndre ke jing bi ding chi tu la pi smart an hila marang ni nong tre jong abro klong ifi ba ke don nong tre jong bla don khat tan khat rus nem ba tre pun ke kang bun ki new process ni ba double line hoi kata ka don ngamla man len nomar kan ka jing long how beri udon hi ka jing duna ma manoru ngikum lalot lan ngikum angbun rong no tang ba ngang ni ngahikai kinong tre jong bat long ku gi family member ba ngahikai kiru ba kano kadon dong kama pundon dan ada step kembali school hiki burdan tengah hikai ki ngabun sin la da khenya ki mekanik ngasikai shwa ngachi no fresh ngapale na du ko servicing ngapakiu helper mekanik head mekanik hadu supervisor ngatrain gitu bai what supervisor jangar de servicing boy jangar ngatrain de te mata klaya kanus nam ya kini kakam pi hilala kanus na arsar san nga sedang dong ta aku makan pasna kamrasna te pidang dan wajib tum bo pin yari kini ka company jepi sa ki wipat ki district jong jala ni dan nga ta kaplan nginangnya warlan hajuai ngila warlan nang tangi nang target wan buah nong po bat ha ngipej ha mairang ru nama kare ke we ke jaka ke bapan kam hai kini elektrik auto te ngi nang makan peli ha mairang ai yo sungo ya ta ka jing mata yo jong pi tin klap bin sia thu thndiat ha dei bat kin ki kali elektrik ba le se ba ki pai ba pen kam ta kom nu ba ke service ke jong ka kaya onda ka sniu hanu sanu on sana kadan mo workshop ni kita ki spare part mung jama belum ki boy bat ki kali ha biya dei bat kini ka service ngidan ka workshop jong yang mau boleh bat ngidan ki technician ki ba train apa kar bela yo jong train apa company bat ngidan ru ka on road service balar garon kana una ko breakdown ha surok ngiwan pancina hadu surok hoi kadang kapor nginem la pancina nama kam kali dang kapor ka bahaya ba boleh tambahkan ni ka kali kanam don than ka problem selada kitrai kali kilong ki sumar teh nomor ba lada ki ka problem kat ke jinglap jongi so far mila di menta ngim kham don ba kadang ke issue mun sin hi kade kalong teng ba kade na kadau jong kala jongi kalong ka overload kala teng kaduna de tangna itahi dan re hardin jong kata ngam julap ba kadang ka problems hatu ki dan mo kita ki extra power bank sa ki ban charge ba kadang mo Aisyah kane kadon tang ba kadang ka we hapo ka kali anda pla ya jaka mata pla ki op tela pila ano pat ka reverse ka power kamot ka pampai ka to ka battery bakal abam tang ombero dan ka bam subo no silitar ni sikilo ka pampai power komta hapo power ba kano angita tingin nya pai kindia abri bat kini ki auto ki ba ket passenger hatu ka benta jong kinong tiet kali bakin tiet kali manu ban miang kita kot kisla hatu dengkam na ban siu permit da sa Aisyah bede begane kat kum garu jong Central Government of India bat babun ki state apo India na bentak sansnem kum ban promote lan ban pengentiu ya ka elektrik bun ki state ki we ki state but India bero go way ki khlam shim ya permit kisu ajang ga register to free kile kisim tang ka register nomor plate kisim te ka fitness judan kam te lain nata ban insurance te hang state khala jongi kadang ka government kadang perkhat ba kadang don ka jing perkhat ba kan chim tax ne kan ai permit ne kata kadang don ka government ya sai ndai ko malong mentahi ka ailat ya ki pai ba bikin penyai ni